Tala falava malo le soifo si mai whaafonga I tala fau ale Radio Samoa. Watua ia nei le palemi o Israelu Benjamin Netanyahu le Hamas I le manana o whaatino se manienga tau fiai vevesi ma a talo sanga ai le koluse mumu ina ia ave ane tau mafa masapalai o vaila au motong vitinga mo I tolo ave whaapanguta I Gaza. Whaatino le tūlanga I le mai a vaia o le fia o le tuatele nisi o ata ma whaalau loa ua vaia ai I ata o nisi o lo ave whaapanguta Whai mai le CNN siria le se fulu afe tangata na awai I se solo te e Tel Aviv le asto na ina tenei ma ua wala awai ia tau fia ia le taua I sa sae tututonu ma ia whaasa o loto mai tangata Israelu o lo ave whaapanguta I Gaza. Le amatanga le vasa nei ufa alua ai le International Red Cross I Israelu ma le Occupied Territories mo le fia I videos ua vaai ai upenga tafa ilangi o nai tangata lo ave whaapanguta ma ua tatau nei loa o na whaamuta ia tūlanga ma whaa umaloa ma le taua. Tua telefo isi tai ure langi ua whailona lato le fia I ata na vaia ma ua whailo ai ua le tatau lava o na to iai se avanoa o le Hamas I Gaza. O le vaale na sae ngā taifale o Yemen, ua mariri waitanga tai ono se furuwalu mai Afrika, ma le fitu se furuwha o isi o lo tau sa idia pea, pe ona whaamania mai le ofisa o malo au whaatasi e whea ngai ma tangata whea malangai. Whaalawlawe lea upito lata mai ua mariri waina I tangata mai Afrika, o lo sosola ese mai le mativa ma bevesi tonu o le nato tunu, ma sa iri manu ia atu ai isi atunu o le atu alapi. Whai mai o lea vaai se lauri masfulfa migrants mai Ethiopia na iai lunga ai na sae I le Gulf of Aden I le taia o le sa. Tino mariri we rimas fulfa o nisi o na ia tangata na tafta wheane I le pau mātu a o isi na maua ua maririu ma ave atua I le wharamai le tu I saute o Yemen. E na o le se fulu lua tangata na whaasau ina mai I le whaalawe a lo tau sa I dia pea isi ma salumia ua maririu uma. Lo whaia suenga I le mafuanga o le whaalawe. I Lucia, ua whaate ia tangata I reitu I se sae o Lucia ina ua pāse maunga mū, mō leo lua I taimi le siria mana lima se lau tau sanga o tonai, ai manatu nisi o le au sue e fōringa iei se so o tanga o le maunga mū lea, ma le mafui e tele na lulu I le vai asu taruai. O le Krashenikov volcano I Kamchatka, na vaia le aluane ai o le asu tele le pōna pō, ai le iei se la matianga I soifua o tangata lau tele au mau, la taratane le anu fuanga, pe ona whaamaunia mai le vanga le emergency a Lucia. Whai mai le lato mau e fōringa iei se so tanga o mata upu I e lua, le mafui e valu tesi ma le valu na lulu, ma le maunga mū lea ua vaia le amatanga o le nei vai aso. O fautu ina tangata la latane le no fuanga lea, ia mata I tu le rei ma a ai I no fuanga, ma vai I no fuanga saunga le mu, ai mai sepe ai se wha matau I le soifua. Ua whairo mai le poti mai le atu Polensia, le mawai o se uta tele o fuala au whasaina, e tu salo na tau ma le tolu se lau tolu sutasi miliona pauni, I le tu I matu o Tahiti. Mawai lungo se waa na awhene iai mai Mexico, e taltunuina na fuafua e angai mo Australia e ui atu I Tonga. Whai mai e iwa se lau kilo le cocaine na mawai, ma le se lau warisfuru kilo o le aisa. Wa whai loa le veira New Zealand, le waa au toi whaafu I atu le motu au tua Tahiti, pape ete, le na matua I sue nai ma whaaleanga. O ta I whau sue leo no lātou mawai ma isi fuala au whasaina, mai le waa, e meisa se uta o whana ma pulu. Whai mai le minista o mta upa loto I whale a wharani, o leo rua I taimi lea ua tūra I ese tūranga whapea I tala anga o le atu Polensia, ma ua whaafitai ai le ngāre rua whaatasi o ofisa sue, e a awhiaire ofisa o le tiute a wharani, whapea le vaianga o nā kōtia le tunu. Tō toru a risa I lungo le vaai le taimi na mawai, ma lo tau fia umai leo, o lo whaanga solo le suenga. Ma le tala muli, e moni o lo whenga I pēa tunu o le Pasifika ma tariffs po tutongi wha o popo o loa, e whaia ia Amerika I o loa awinatu iai, pe I taiwa iei nisi atunu ua whaititi atu tau wha o popo tutongi. Le ua fola le wharepae o le tariff e launga tasia umai atunu e awei natu o loa I Amerika o le atu mau pēa I le 10%, tu sa lava ma le tau sa atu ina ia Aparila I le tau sanga ni lava. Pe tai o le 10% leo le a apalai I atunu o lo I eise whasiringa tau whewha tawa inga. O
Ma ta ua le sui palmia ma o le minsta fo o whātau inga o mānoa kamika o le whaititi o le ofo lea ua maua se mapusanga i atunu e pe ofiti Vanuatu, Nauru, Maisi. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafong mai le aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID River mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau lua 555. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o manatua ai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa, Machalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofai la Samoa, Machalasi O aolelea fa asolo solo La
pe a sulungia ele masina pe fa a prefea na ngalo atu oe a imita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se momoli atu ai Samoa, Matsalasi Angi mai se matami E mamori atuai Lo fai la Samoa, Matsalasi Angi mai se matami E mamori atuai Lo fai la Samoa Matsalasi Ea le nā, lau Samoa Matalasi, ia a ofea se matangi wa pele, matangi wa matango fie fo, ne yaso. Atalofa, maofa lofa ia te oe Samoa le atulu pele, ele nei fo ia songa fua, o le vai aso fau. Ua tātou au lia mai le lofa mo le anga le lei o le tātou tapa au sini i le langi. Vi le tua, sa ofa la le lei, mo moli la palapa o malo a fua, i lau o maua, whawhetai le tua. Wa e te mai le soifua lo atunu, ia, ma se malosi fo i o lau o ona nei. Ua mātou lau lua fesina wha i ai i luma o lau a fio. O luma fo i o le nuu, ai le o tua o le nuu. O pu e o manu, ai le o pu e o mala. Sa o wha la le lei, wha fitai le tua i lo walofa. Tau muli pea ia i mātou, a ua wha tele ngese ai louto sa. Ia, ono o mātou a mio pā a ma le vaonga tā. Ia, ia, whatalofa, i le tāwhatolu o le vādo no fo Samoa, pa ia malu wha le malo, pa ia fo i malu wha le anganu, u wha le atunu. Ia, ia mawalunga se vi inga le atua e mamoli e ana au auna totofi, whata whaitaulanga e fia, a mai se fo i le mamalu, o le paipasina, o le a inga sa le vi. Whatalofa, ia te oe, ta mamtina mātutua o le atunu, tu asina sina e le ngata i Maota Malawa, ia e whape nā fo i Maota ngase mawhale o tangata mātutua. Taulunga atua ia tātou tala, mai i Samoa, le Pasifika, Australia, ma New Zealand nei, tā pena i ai le tamaita, i le whaletua o le sui o le Radio Samoa, mai le laubua i Canberra i Australia. Miriama po Maria Lana Toa. Ia se teimi o le fiafinei, le tau le tu lai lima. Toi e whaasa lauina mo le teimi muli. Ia talafou a walo, nofo sila fia. I mea fo i olo tutupu i lea teimi, ma lea teimi. I lea vaenga o le lalolangi, ma lea i tūlangi. Ia, ai, tā ua mo le sila fia. Tā pena i ei i tātou. Ia, whatalofa fo i, ma lea nganga whaalualo.
i le au whainga ruenga. Lau reu umuna whatalofa i le au whainga ruenga tatofi, o le au whainga ruenga la ia, po whia o tau whaiva o lo o tau ngā pāti ai, le ngā tui whale, le vāte tea, ia whapea nā fōi, ma le tua sivi, ma le ngangauina, o le vāo matua, ma lau whanua, a wā ati na e tua i ai, ia le atunu. Atalofa ia te oe, ua manawa fōi, ma ngā ngaifo whaiva o le atunu, u le rei aso ngafua, o le aso whā o le māsino au kuso, lua awhi lua sefulu ma lima, toi lua sefulu ma le lima aso. O na tātou se e loa lea, i le whainga pānota, ma le whainga whiliwhilinga, lau tele a lea tunuu, ia hele o toi mamau, tolu vai aso lo lumana i nei, ia, ua whapena, ia, o nā ngā i tātou, i pusa pālota, i whale whai pālota, le ngā te le motu tele i sa la whai, ma pule ono i sa la whai, ia e whapena fo i tū mua, ia, talo whai, i le tāpua inga le tunu, wa lewa na tau na tātou wō e toi whafo i le pule i tangata wā o tangata. E ona ia le pule, na tō fia ma wala uina ai mo whiliwhilia sui o le pāle mene, ia ma le paia inga lona sfulu ma le walu, lea o le a tātou se e atu nei i ai. What an interesting and exciting times for all Samoans, not only in Samoa, but all across the country, the world, diaspora, international of all our Samoan people. Looking forward to watching that vote and bringing the votes to you as well, and the general election results as well. Ia ora iai fo le tātou au whainga ruenga o e malanga i Samoa. Ia mai lātou le a taula i ai ia le whaasalaunga mai i nei ma le whaita wina o tātou pālota ma le au whainga i le i tu malo, ma le i tu malo, pe au o i na sau ia le whai unga o pālota le i tu malo. E manatua la, ia tātou te amata mea i le pre-polling, po le ulua i pālota i le asotofi o le asolua se fulma le fitu le na, o le aunga wha moe o le pre-polling po o le pālota mua le na, ina ia ava no ai, ia i lātou e le mawhaiuna tu ua lātou ngā ruenga, ia mga lulua i le aso tōnai. Ia manisi fo i o le amalanga ese mai lo tātou lau whanua, ia ma le atu nuu i Samoa. Awa noa leilanda, ia e whai ia lau palota bua, astofi asolua sifuru ma le fitu. Whaatalofa i le pa ia mamalunga le atunu o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga, tā whaonga mai vai vanga, asia si mai fo i a inga, ma whanau, ia a onisi fo. Ia o asia si mai na ia siaki le soifua maloloina, va ai fo mai, ia ma isi fo i vaenga tā ua. Au nisi, ia ua malanga mai, ona o pe au wha ma vai ma fia mafuta i toe sauninga, ona o le wala upa ia le tua i ainga wō mai masani. Ia ma whala puputonga po nisi fo i tau le kalesia. Ia suatu vai malui puenga. Ba momori atu i fo i wha ma whanwhananga, ma wha mai senga. Ia ona o le wala upa ia le tua lava ia. O le whinangalo whaito tasi o le atua le ia sisi e pule iai. O le mua e le fuatia. O le tau e velo le mani no o le tia e le se ua. O le maa e tongi whato tō i le moana, o le tā e lea ngai ma lea poia fo. E toli le pula whai fo i le moto, o le whata whea lea o pulu i le vai. Ia, talo whai i le loi manta malingi, ma le loi whonga pa u, mātou te wha malulu atu, i le ise mātou mea whai iai. Nā o le wha mawhana whana, ia ma wha maise atu, ina ia maua le toa fi maalie i to tonu a inga ma le nganga o le tua e wha mawhana whana ona o lana wala au. Whatalofa apitoa, ia i la tau o lo o ua mafuta mai lunga le tātou apio fōlinga. The Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, lau tau o ona masani i le nganga i fō whaiva me le asunga fua se yo o le asa whareile, le ia tau o sa vea le urua i ali i pestata ma langi so alo se yuli, Al Harrington tu manuvao la vea.
ia tātou mafuta fo'i i le nei a fiafi. Ia, ma vai atu fo'i futia o le nā vai aso, ma le whai unga le vai aso i Sapati, sa whianga iai ma le upu fola le atua, ai maise le aso tonai, sa tātou whilo i fo'i i le tāno ava, na ava mua i le atua, ma le tele o isi ma tā upu, sa tātou talanoa ma whaasoa iai. Ina ia tā pena ai, lau fina ngalo. Ia, mo le whai ngā palata, o le mele o mai tau ina. E le te tau na to e isi e whai me eita. Tātou tali e, ma fia, ma aleluia. O le auka koe foi, sa ili le pule mai tangata. Ia, whapena foi isi vaenga ma tautia lea ua whaua upea o na whaia i aise fina ngalo le fionga le komisina o whai ngā palota le fionga ato le foa. Tuia Felolo, John Alexander Stanley. O lea, sol tu la fono oe pe a whai te whaalave lave. Ma e solia le tu la fono, whai ngā palota lua a whes fulmaleiva. Ai maise o le naolo au maia i le palakalafa. O le vaenga o le tu la fono se lau lima sfulma le tolu, pui a. Ea, aua lava, ne i wha lave se tasi. I le ngā luenga ale komisina o whainga pānota. Po o se tasi fo i o na sui mai lona ofisa. E vao ia ai. Le ai a te tau. Ara se tangata o lo o avea ma sui tau vā. Wha au lioni. Po o le tangata fo i e whaia lana pālota. Ioi. A le i lalo ane o se tupe te lea, ia po le siri atu fo le lua tausanga e loka i o e kang malala. E o lava i pulenga ma malua li i mwhai pule, e le aise malu si anga. O ia te o tau i lalo le tula fono, o le Village Fono Act 1990. Lena, na ua vātua le mata upule nai, le vai asu na si ma vai atu nei. E sea me o lo whaatulanga mai ei le pule mamalu ali i mawhai pule i pulenga ia i lalo o le tula fono le na, the Village Fono Act. E le au le malosi o le auto pule ma le tula fono le na i lunga o le tula fono whaavai o whainga panota ma ai a te tau a tangata. No other power supersedes or overrides the law of freedom of expression, the human rights to vote, and also for a candidate and a political party. Nā lau tō malama iai a ea. Ka ko whai mea kari e fo i le nei asu. Mai lato uma le naolo saini atua i le tusi. Mai le whare fitu ma le ainga taua ana ma le lato tama. Ma upu i a whala tai tulou le fionga lea malu o le malo. O le nā ua au mai, ma le wha maoni, ma le malamalama, e le fionga i le komisina o whainga pālota a le atunu. Ia e maise fo. O le au mai a fo i lalo le tula fono wha vai o le atunu. Vaenga sfulma le tolu. Pui tasi. O lo au mai ai. Le ai a te tau o le tangata, le te tau o le vau ia ma wha lave i ai se tangata. Po oni tangata. Whai i le pālota ma le saulo tonga. I le loto ma lie ma le loto fuati eifo. O ai e whai i ai lau filifilinga, o ai e ave i ai lau e kisi, o ai e ave i ai lau pule. E whai ai lana whai unga. Ma fili ai, tai o le atunu. O la ua whau pēr, tātou toe pai ai le mata upulu nai sa teipi. Ai, o lea ua whau pēr, o na whanga ina ia vaenga ese o le atunu. Ma loto a onga, ia whapena fo i ona toi whau le tāo fia o a onga, ale whanau mōre nei fo i vaso le la ua lua vai aso so. Pia no pese atuai lava yaso, mona tu atu. We need to look at this seriously. The outbreak of dengue fever is very dangerous and very serious as well.
And there should be a consideration about an alert for a state of emergency. Tātou te le toi mana o mia le mea lena tu lai mai i le whaamai o le misela. Ai mai se o leo o toa lima ta maiti ua māliliu. A o leisi a inga e toa lua ta maiti o le tama e iwa tausanga le matua. Malona uso la ititi e lua tausanga le matua. Tālo whai io e whanau noa le loto ona o le tūlanga whanau noa o iai. Sa o pespese atu fo. E alu whatasi ale whangaina, the fumication process of where the insect is infested. Whatasi ei male sa I linga o se vai fofo po o ni whala au po o ni tui, lea la ua ta ua le tai au nei, lea ua maua mai le tui. Ia. Ia se te mio na whaelo atu la ia lea ua o te wawai atu, e tau ma pewa e fwoi ma lau lau. I lea fo I le whaaleo ina o le tui lea na mai e scientist. Ua ta tau na halu whaasolo ato le tui o a tātou whanau le taimile nei. Aua lava ni to iei se me po loka mai ai. Ai tātou te le I o I le onga sili o na matautia. Tai peo na maali li wale se lau mon tupu o ta maiti ma whanau I le taimi o le misela. Let's do the work right now before it gets late. And then we are counting the numbers, increasing numbers of deaths of children. Ya, wata ua lea ua toi tau fia onga, luna winga o tu vai aso lea. Ya, a ole whainu mera lava lea o lea lo tu lai mai ai. Ova I le lua hafe, a le ua lima tamaiti. A ole uso, ma le uso, ole whanau e tasi I to tonu o se ainga e to tasi. Nā lua le fo I la ia lea wheatu, ua fia ni tamaiti ua mali ul tenki fiva. E wheatu e to lima pe ua to avalu, e whe mai wiki. Wiki. O lea le tua inga whaingu mera le tauna au si o nei lola ia lea. O lo tātou whea ngai ma se whaamai sili o na matautia maonga. Ai se ilona e au si o le to o se furu po o le sefuru lima o tamaiti whiote na whapelea. Oh, now we have a problem within our hands. 15 children have died from this epidemic, the dengue fever. Le o to tolus full fata ngata I ua maua I New Zealand. Le ala fo la le na le fo tu ai New Zealand. O malanga uma wa lele sau mai le Pasifika. Ia ta tau o na matua siaki lele. I la tau ia o lo malanga mai ai. Ia o tau sisila iai. Na amata mai le wha mai Papua New Guinea. O so ane la vea fiti. La vea atu tonga. Lea la ua o mai ia I tātou. Ma le vasa Pasifika. Lea ua o mai I New Zealand lioi. Lea ua tolu sifulu whāta ngata I ua mawai. Tālo whai. Whatalofa I lungo le tātou apia fōlinga. Inosia. Alola sui fōmunuia. Pea fo I leu so ia fata fa I valu, ia ai mai se fo I o le sunga ia lui kun mai u. Ba uto uma ia wa nga I mai lunga le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Please press the like button, share our program, leave me a comment. I love reading your comments. Ia wa ai alua fo tātou por kalame ia fo I lau whalidi ima le au, le au kau ai maa ma le au palau vale ma le au whai upsa. Fatalo fatu fo ia o tō. E rea ia se ka o fia lo palau vale ma le kuo lo fefe. Ia. Ala na I whapena o le vai o lo mafau whak. Wa le la va e oe ma lo tilo ma lo whalonga longo mai. I le tatali tala malia le artau sa vea. E mo moli atu ai le sa vali I lo mafale. Mai whanonga longa ima e o so e ala I le ma lo whali. Ia nga e palau vale mai la ia lea. Ia au te tango atu. E opo mai niwewe. Ma popo o e wha moe. Lele, a wafo in. O I fo I o te loa I whaile wha amsinonga. I le tu ai ngā whale tangata e te tupunga mai ai. Ma le tu ai ngā whale tangata na whau mai ai lo tu ai ngā tangata.
o le whare nguku, o le whare maka, o le whare uru. Ia, o ambi o ngana. Ia, lelei, ne sili whaftai le tua, o le ua manawa ngā luenga, ia, ma ua toa fo i le toali i, e na ua lalafo a upenga o ngā luenga sa tango au ia i le nei aso i o tau whaiva alo filima, o whaiva o le ngā tei whale, o whaiva o le vātetea, o whaiva fo i o le tua sivi. Lea ua whaa e iai, ia whaiva o manusina, mangongo sina sa tofu si ai le alititai. I wha sounga ma lava singa le atunu ui so se tafa o le lalolangi. Ai maise le tātou atunu pele i sa moa o loo wha muli mai o tātou ainga ma o tātou teitai. Ia ma tāpinanga o loo whaia nei o wha lawi loa. Lea lava e alu ia wha lawi loa i le teimi le nei. I le tau fiaila o a onga ale whanau. O se tūlanga le lei. O se tō wha le lei. Mai le pulenga ma le ofisa sili o a onga, le minister fo i o a onga, ia ai maise o a onga ma nganuu ma le matanga ruenga. E tau ala mai, i le tātou malo tau ave o lo o whao wau nei. Ia ma tā ofi e loa le mata upulea, ai whai tui, whai tui, e le whapea na o le whanga o mea lai mo moe ai ma tuufu ai lango, ma namu, ai te tau loa o na whaasolo. The biggest injection exercise all around the country with the children from year 1 till 15 years old. Ia lena, e sa oa ua kunwa iu. Wale man kaunga whaile, whanga ia kua whale ma luma whale. Ia a le taimi fo ile na e tasi e tau i ona whaatino. Ia tui pui puia. Whaapitoa nei wo whaalongolongo atu ua maua. Ia whai e mini whala au, ingu mini whala au. Ta ua le na. Mary ona onu oha. Ia ta le whalawa Mary. Ma lule se whamanvia. Ia te o to uma. Ta lo whaatu pe a whai e nisi ala o fuafua e malanga matuua ia le atunu nei. Ina ia taunu o le whainga malanga po malanga Australia, Hawaii, Amerika, maisi atunu o le lalolangi. Ia po leanga i fo i lo tātou tunu pele i Samoa. Ia malutia lo tau seifua i le lato i le ea, le lato i le ala. Ia whapena fo i le lato i le masa. Taunu malmanuia ia le whainga malanga ma le whamoe. Leanga le talo le tau i le Pasifika, leanga fo le talo le tau i le vā, leo tātou i New Zealand nei, ma le vasa Tasmania i Australia. Ai whapena fo i leanga i atu i Hawaii ma Amerika. Ia, ole mea lena. Whatalo whapito e ai o tātou ainga, o lala ma papa au, i ia te oe tu mua le motu sā fo i tuina manua. Whatalo whatu nei o tātou ainga, wome me masani. Ia me se foi o i lātou e tau muri pēr. Ia le a tau a savea mai i le ngā ngai fo whaiva. I le lima aso le vai aso. Whatasi ei ma le polkalamba e tau alunga ia i astona i te tasi. E ava mua i le atua i le tānoa ava. Ma le a tau a savea e te maua i le sao. Whatalofa la ia Peter Eneliko, talofa lava brother. O le au te vavatu talofa ulungia. Yeah, Western Park Village, Swanson Road in Ranui. Wavela le chicken fried rice. We kai maanga o i Peter. Yeah, vapena fo i. Yeah, fai se tau mawhtanga tali le sua pe a fai whato. A manawanga luenga. Yeah, o le tā ua le nā. Leo vavai atu nei. Yeah, ua mai a i isi fo ilu i tau o le fi naunga le whaamsinonga i le wā o sui tau wā ma sui wha o lioli o isi tu malo pe o nei le tu malo whaleata le tolu, whaleata le wha ia whapena fōi ia whasale anga mua ma whasale anga lua ia ai o lo iai na isi a vaenga o lo tutoe pe o nei iai in mata upu whaleata lua ia mal mata upu a nganga e maunga tas ia whapea fōi male nganga e maunga, nganga i fo maunga numera tolu, i le vāo le sunga i lauli al mari o toa, whapea nā fōi
ia le whaletua po le tua whine fo ia whaulusau Rosa Stowers ia ma le nā fo i mataupu. O mataupu manei tau whaamsinonga e winga I meo lu I tau objections and petitions through the district court I whaamsinonga maulalo e te tau o no o atu I le aso sfuru ma le lima ia aso sfuru ma le lima o no winga o lea ua toe se furu tasi aso tasi le vai aso maso ua mae a uma ai mai se o tangi le ngata whaatsanga ia I lātou o lo o avea o ni sui tau vā whaolioli. Ai mai se fo I o nisi o whinaunga, whaasanga, o tangi whaasanga I le komsina o whainga pānota malona o fisa. Ona o anga vaa o sui o leo o sainia ma whaamaunia le fionga le komsina e ma whai ona tau vā I le whainga pānota. E ai foi maisi mo li anga whaasanga ia I lātou o tangata pānota. Individual voters. Le lātou whaonga ina o whaamtalanga se, whaonga ina o pepa whanau se, whaonga ina o tusi for lau se, I whaamtalanga patino East tangata. A lea ua whai e lesi tangata e whaasi se ma whaavalea ai ia le pālota. Ia masoli ai ma le tula. Whano, mana tua. A whapewa umana e le stala I Samoa. Ai le whaia lau pālota ma e le malanga fo I le pālota. O le te I whafo. I le isi me te pole I fua I le tūlanga o le sala o le lua awhi ta la. Sei wangana. Wa e I Samoa, wa uma na whai lau le stala. Ai e te le I pālota a lai ki ka whao I Samoa. Patoa ma whai la ia lea. O na fia o I le soli ngā tula. Whono le nā. Ia ma e whaatalitali e loe te tongi lau sala e lua awhi ta la. Ma le se lau tā la o le whaia o lau pālota. Kele ngā kupe. Ia. Tātou tilo la iai. I le se fulu ma le lima awhi ta ngata. E le I whaia ni a lātou le stala ai ta puni lo ma le lola pālota. Ma le stala o ta ngata o le pālota o le lua awhi luas fulu ma le lima. A tu fatasi, pe a whaatele le rua awhi tā lao le sala, I le sfuru ma le lima awhi o I lātou ele I whaia lātou le stala ai tapuni loa ma le lola. E tusa ma le tolu se fulu miliona tā la, le tupe maua mai ai. Pe a whai e au, ele māloa ma le matanga luenga. Pe a kou o kongi kou sala. Nena, tātou wawai inisi o mata upu o lo tula I mai, o lo soli e fo le tula fono, ia ma whape nā fo i na whete na I eila ngona o tangata, pālota, ai mai se fo I, o pāti whai. Vandalism has been reported to police. Vandalism of billboards for candidates on streets and other districts. Whaelenga ina o whaeloilo o ata. Ia bo billboards fo I anisio sui whaipule whaolioli o lo tau vā, o lo whaatutu I lunga o mga ala, ma tutonu o nuu mawhio anga o le atunu. Ia, le oa ia le mae a, ma le lima ke o kangaka. Ta lepe I lalo billboards, ia ma lau papa whaeloilo, o nai sui tau vā, au le whiere ngā mea, te ka alo le, I le polo, au le ka alo le kingo, tu oi pēa, ia, le mea lale nā, e atangi ai, le mea o le whai mea whapito, o tātou wō lava I momori le mae a, o tātou ono o meo whainga vāenga whaupu whai, ia, ma le porokiki e lea o le mana o mia e tātou. Ai tā alo le lei I le tula fono, ma tā alo le lei I le polo. O le whaia le nā mea, o omano o whai atu. E le taimina o papa I atu la ia lea I winga mamionga. Tai ia o lo o tutu, ai mai se pāti nei e te tele I e tolu. The main three political parties as SUP, Samoa United Party, Tula EPA and HRPP, Lauri ala mali atoa.
and Fast Party. Ia, whapea foi le fionga le tamaita I Sao Whapito, le fionga le tamaita I Panemia, o le malo tau ave le taimi le nei. This political general election will come down to the character and personality and leadership skills and style of these political leaders. O le whainga parota le nei, o le o mai lona taunu unga, I le filifilinga a tangata lau tele o le atunuu, I winga o le teitai. Le a mionga le teitai. O winga hanga waa o le avea ai o se teitai. Ai so stangata lava e whai ia sona winga mata ngā I le me ta o le tau whaaleang. E le malo de palota leo. I'm telling you. E le malo se tau whaaleanga I le palota leo. Tātou o e mo mori le sa vali ma le tō wha maanga waa. E mana o mia e Samoa. Nai lo le tau whaaleanga. Alanga o la melda le ute mori mawina nei. Oka o kai le te tele o upu. Ua momoli e le tau whaaleanga. Ua le ai se a fei ma le tā ua. O le ngangana. O le tū ma le anga a Samoa. E momoli ai anga waa o tangata. Na o le tau whaaleanga. Ea matulanga o politikiki ele elea. Lea ua maita wina. Ma ua atangia mai ai. Ia. Leise teimi o utango la ele fafola whaale fu le whala. I upu sa whaia I lunga o upenga ta whailangi. Ia whapea fōi le whai unga le vai asu na si ma vai atu nei. Ta ua tele. Palota ma le poto ma palota ma le alofa I lau a inga ma lau whana. Palota mo le atina e fua mai. E tua I ai le atunu. Ina ia ola ma lau usiusi e tua I ai o tātou tangata. Sustainable developments and projects. O manuia wha wau nā. O Port Kalambe mātina e wha wau nā. E te le mana o I se Port Kalambe. Nā ona wha tāta mai. Ai lona tapu I le taimi. O le taimi fo'i. Nā ona wha tūranga mai ai. O se taimi pū upu. E te maua isi nā whaamanuianga. A o le tausanga atoa. E te leto e maua ai se mea whapena. O nā lea. O na tātou whaalango la ia lea. I le mea tau o le whawhanga tu lima. Whaatali tupe. I tūwhanga tupe. E alu, e tasi ale taimi. E tūwhai le tupe le nā ma e manuia ai, ma e ma onai I le vai aso e tasi. A o le isi se fulu tasi ma sina atoa. O le paia inga. Ma le nofua inga o le urua I tausanga mua. Ia ngā o le ola mole ma ngava ale mea le au. Ia le ngau I am. Lai whai atuai, palota, mo atinae. There is no other project rather than voting for those people that have their manifest and mandates locked in for development schemes, development projects, and sustainability. Leta mau a inga e whaso soa a wā atinai. A wā atinai. La le pisa o me tufa le kola tufa le blah. It's only for a short notice and short period of time. The life expectancy of that distribution of money is so ridiculous. I say, if I atapula. A o polo keti, ma tina e wha waupea. O
o le a whapena ona lilingi ma sa saa mai ai manuia o le atunu. Mo tela ina tātou whaalango i o loa matupe mai fafu. Ai o tātou le tangi i lima. E ngā lua ina o tātou tofi, o tātou tofi. Ale nale, sa mua o le atunu tofi. O ana mea sina, o ana langi soifua, o ana o ngā sami mamata vai feta iai, o ana lau whanua mo ana ele. Lala me whai ei, ngā lua ina, whaatoa ina, whai whaatoanga, whawhanga o moa, whawhanga o pua, au lesa o pua alu e. La use o kokai o le se whale o se aingo o ke le se la ko whanga o le mena no whai au ia na te le ia pua a maa whaanganga i le tele o tausanga a ola o stama te lavou. Ia. Tele le pua, tele le moa, tele le povi, tele malmelo sol whanguanga ngoi mai a pia. Awa wau ka le la wā, o le mea ngai whaanga i le mole kingi po orka mai ki poko, o le la wā amo a monga. Alulua, a mai lo ma meo sol whanua, na mai, mai le taulanga. Ave wha amo a monga i tua. So soni ai, i le au sange o le ainga. A o le mamao, liu ma le tala loa, ngā lurua i ai, ma amo mai i a monga i tua. Ia le na. Tāwo tele, le manatua. O tilo tua na po. Ai tau loa mala uva ai i le whasilsilanga le sunga e ala audi e le maritoa. Lau a tea paloto i vau, lupe matasila asianta Fosi Schmidt. Ia po le fionga fo i le ngafitasi, po le fionga fo i atupua. I landa whasilsilanga. Ua mai ale fono le whatutua i le atua sa mo ua tasi. Ma ua tasi e le whaafitinga o alianga. O le asa ili a inga ia wa a fia a latou whanau ma ua maliliu whanau i le tenki fiva ma le whamai lea o le fiva o ponaivi. Ma ua loto tasi fo i ai le a inga whatutua i le atua sa mo ua tasi. Taipei na latou whaia fo i a inga na maua whamaumonga na maliliu o latou whanau i le misela. Ma whai mea lofa i ai. Ma momoli i ai fesoasoani e te tau ona mana o mia e ia ai lea la ua whaalawi doa. A inga uma ia e to lima e te tau ona lātou longo antu ma whaelo antu o lātou tangata o whea fo inu umawhio anga mai tu malo e malanga mai ai. E le ai ni fisiri pe e te fast pe e te HRPP pe e te SAP pe o lea. E langu ta sia uma a inga ma tangata uma ua maua i le loto whaavau ma whaanonoanga. Ia malele tango lima. Malele mautonu foi i le nei teimi ina ua bala au lea tua. Ta wala mai le whamai lea ua malili wai nisi o whanau. Ia, o se anganga le leitele le nā whamoe. O se whama i te mea e tā ua tele. E atangi ai, le nganga fia whasoaswani. Ma le mafuta atu o nganga ina ia whano no whaatasi manei matua, manei a inga, manei nuu, manei e kalesia. Ona o le wala au le atua o ta wala mai. I le whamai o le fiva o ponaivi. Talo whai. Ia e maise lava o se tasi o a inga e to lua tamaiti o le auso e iwa tausanga o le stamaititi ele i vā tu nei le aso lulu na maliu ai ai aso tō na i maliu le uso lai titi e lua tausanga le matua. Talo whai. I would be devastated if I would be the father or the uncle or any attachment to these two young boys. Talo whai. Wha maise le tua. Papa i atu le nganga mawhanawhana o le tua i mātua o a inga o uso matua whawhine. O lea ua mawhatia ona o le tā o le maliu maleoti e tawala atu le nei whamai
Ia, o la fo i se sosoani wa vantu. O le a moli ta i atu le fionga le te fono malona komiti. Ia masoa komiti ia meise le ainga whatutua i le atua sa mo utasi. Ia, talia masapaia whatua ele. O le anga le lei o lou ainga, o lou nuu, o lau e kalesia, o langi soifua, o lau whaia, o le ainga e tasi. Ia, tanga iane ai o le tai, lau fionga le te fono, whaafetai le amata mea, e whaama i te mea, mi mea le lei, ia, on o teimi o le vale alofa, ma le alofa moni ma le whaamaoni, i nai a inga. Mai le au te tonu, au te tatalo fo i au i le tua. Ia whaatino le belea au te talanoa ma pese atuai. At the same time, the fumigation process is on, or continuing, there should be treatment or massive injection exercise and program to be done at the same time as well. Nise me la fanga, da songa fanga. A o le alava e mamai ma feoti tamaiti. Wata tau, o na whaatino loa, te ngā yo inga o le tuinga, lau tele, ia tele tangata o e whaitui, o nai whanau ia, mai le pepe whatoa whanau si o. I le tama ma le teine was full lima tausanga, le matua. O le whasisilanga la le nā, a le sunga i la auli le maari atoa. Le nā fo i ua uma na avantua i malana telefoni i lunga, o lana e-maili, ia ma le telefoni a le ainga whatutua i le atua sa mo utasi. A leo le nā, e tau na o e whaleo i ai, ioi, a ngā i ei o, ia po le telefoni fo le nā uma na whailo atu le fionga le te fono ina ia wave mau ane se fesoasoani. Ia mo nai a inga ia wa fia i le taimi le nei. Rā tātou wō, i le pese le vavai e i foe, se so o ma tātou telefou, ia mo le taimi muli mai le Pasifika, ma le lalolangi atoa. I lona toi whaasalawina i le auli nei, mai le sui o le Radio Samoa. I Canberra, le lamua Australia, ia Paul Murray, Miriama Alana Toa, Paul Murray. Awa te alu se mea. Atali mai ina.
Tala falama malo le soifo si me whaafonga I talafou ale Radio Samoa. Watua ia nei le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu le Hamas I le manana o e whaatino se manienga e tau fia I bevesi ma a talo sanga ai le koluse mumu ina ia ave ane tau mafa masapalai o waila au motong vitinga mo I la tolo ave whaapanguta I Gaza. Whaatino le tūlanga I le mai a waaia o le fia o le tuatele nisi o ata ma whaalawi loa ua waaia ai I ata o nisi o lo ave whaapanguta ina
Whai mai le CNN siria le se fulu afe tangata na awai i se solo te te e Tel Aviv i le asto na ina te nei ma ua wala awai i a tau fia ia le taua i sa sae tututonu ma ia whaasa o loto mai tangata Israelu o lo ave whaapango tai Gaza. Le amatanga le vasa nei wha alua ai e le International Red Cross i Israelu ma le Occupied Territories mo le fia i videos ua wa ai e upenga ta whailangi o nei tangata lo ave whaapango tā ma ua te tau nei loa o na whaamuta ia tūlanga ma wha umaloa ma le taua. Tua telefo isi tai ure langi ua whailoa lato le fia i ata na vaia ma ua whailoa ai ua le te tau lava o na to iai se avanoa o le Hamas i Gaza. O le vaale na sae ngā taifale o Yemen, ua mariri waitanga tai ono se furuvalu mai Afrika, ma le fitu se furufā o isi o roo tau sa idia pea, pe ona whaamaunia mai le ofisa o malo au whaatasi e whea ngai ma tangata whea malangai. Whaalabulawe lea upito lata mai wa mariri waina i tangata mai Afrika, o loo sosola ese mai le mativa ma bevesi tonu o le nātu tunu, ma sa iri manu ia atu ai isi atunu o le atu alapi. Whai mai o lea vaai se lauri masfurfa migrants mai Ethiopia na iai lunga ai na sae i le Gulf of Aden i le taia o le asa. Tino mariri wa li masfurfa o nisi o na ia tangata na tafta wheane i le pau mātu a o isi na maua ua maririu ma ave atua i le wharamai le tu i saute o Yemen. E na ole se fulu lua tangata na whaasau ina mai i lea whaalawe a lo tau sa i dia pea isi ma salumia ua maririu uma. Lo whaia suenga i le mafuanga o le whaalawe. I Lucia, ua whaate ia tangata i reitu i se sae o Lucia ina ua pāse maunga mū, mō leo lua i taimi le siria mane lima se lau tau sanga o tonai, ai manatu nisi o le au sue e fōringa iei se so o tanga o le maunga mū lea, ma le mafui e tele na lulu i le vai asu taruai. O le Krashenikov volcano i Kamchatka na vaia le aluane ai o le asu tele le pōna pō, ai le iei se la matianga i soifua o tangata lau tele au mau la taratane i le anofuanga, pe ona whaamaunia mai e le vanga le emergency a Lucia. Whai mai le lātou mau e fōringa iei se so tanga o mata upu i e lua, le mafui e valu tesi ma le valu na lulu, ma le maunga mū lea ua vaia le amatanga o le nei vai aso. O fautua ina tangata la latane le no fuanga lea, ia mata i tū le rei ma a ai i no fuanga, ma vai i no fuanga saunga le mū, ai mai sepe ai se wha matau i le soifua. Ua whairo mai le poti mai le atu Polensia, le mawai o se uta tele o fuala au whasaina, e tu salo na tau ma le tolu se lau tolu sutasi miliona pauni, i le tu i matu o Tahiti. Maua i lungo se waa na awhene iai mai Mexico e talitunuina na fuafua e angai mo Australia e ui atu i tonga. Whai mai e iwa se lau kilo le cocaine na mawai ma le se lau warisfuru kilo o le aisa. Wa whai loa le veira New Zealand o le waa o toi whaafu i atu le motu au tua Tahiti pa peete le na matua i sue nai ma whaaleanga. O ta i whau sue e leo no lato mawai ma isi fuala au whasaina mai le waa e meisa se uta o whana ma pulu. Whai mai le minista o mta upwha loto i whale a wharani, o leo rua i taimi lea ua tūra i ese tūranga whapea i tala anga o le atu Polensia, ma o whaafitai ai le ngāre rua whaatasi o ofisa sue, e a awhiaire ofisa o le tiute a wharani, whapea le vaianga o nā kōtia le tunu. Tō toru a li isai lungo le vaa i le taimi na mawai, ma lo tau whia umai leo, o lo wha ngā solo le suenga. Ma le tala muli, e moni o lo whenga i pēa tunu o le Pasifika ma tariffs po tutongi wha o popo o loa, e whaia ia Amerika i o loa awinatu iai, pe i taiwa iei nisi atunu ua wha i titi atu tau wha o popo tutongi. Le ua fola le wharepa e pae o le tariff e launga tasia umai atunu e awei natu o loa i Amerika o le atu mau pe i le 10% tu sa lava ma le tau sa atu ina ia Aparila i le tau sanga ni lava. Pe tai o le 10% leo le a apalai i atunu o lo i eise whasiringa tau whewhatawa inga. O ta ua le sui palmia ma o le minsta fo i whatawa inga o maa noa kamika o le whaititi o le ofo lea ua maua aise maa pusanga i atunu e pe ofiti Vanuatu, Nauru, Maisi. Tala ia le video sa momo lau whaafong mai le nei aso soifua.
o ngā ua mata ita o mai pea o le whana paula mai le mulila se ila ve tamauli le manino male a ava se ila ve tamauli le manino male a ava Whaafonga le tautua ma oila siu whonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima i vatolu wa mo iau kilani, ia ma le atou o savea, e le nei fo i au auli o le amatanga o le vai aso. Asunga fua, i ro leo o sfulma le tasi minute o te aile tu la lima. Le mawas tātou whaatalanoanga ma le tamaita i a ati, mai le tātou whaleta vale le Henderson Cars and Fiona so tai iai, e le lātou tuatusi, ma le lātou telefoni e le eise tongi o valu salau, fitu tasi, o valu salau, fitu tasi, ia polo wanga i fo i ai i le lātou tuatusi, salau wivas fulma le wha, Cavendish Driver, i nai papato toe i manukau, ma wai fo i le fasoani mo oe, sa ilis ta vale lei mo le ainga, le nei fo i vai teimi o le tausanga i le tau malu lu. Ona o mai lea o la utala noa i le mata upu lea e tā hua tele. Lea ua tali sa o mai lava le fionga i le komsina. O whainga pālota. E tusa ai. Ia ma le tusi watu i nātu e le nisi o le pulenga. Ali ima whai pule o le fionga whalatai. Le whale fitu. Ia whapea fo i le ainga taua ana ma le lātou tama. Ia maupu ia te oifa le lātai. Whamare tari le komisino whainga pālota, tole fōa tu ia Filolo Stanley i le tusi a whala lātai. E tapu ai o nā whea o na ele iso o se whaalawi loa lava a fia me ma le Samoa ua poto political party. Whapea fo i le sunga i lauli a le Maria Toa. Ma le Fast Party. Ai whaatanga na o le sunga tu le epa ma le HRPP. Lea la o spela mai.
ele tula fono whainga panota, le tula fono whavae, o le lua awhes fulma le iwa lea na toi tau te wai. O lo o whamatala mai ai ilona para kalafa, se lau limas fulma le tolu pui pui a e whapea. O le nei tula fono, o lo ua whamalosia, ma e soli tula fono so o se tasi, na te tau fia, ma tau mawhai e wha lave i le fionga le komisina, po o ni sui fo i le komisina, ma le ofisa o whainga palota. I le tau aveina o tiute, e whaatino ai le palota, mo le ami o tonu. Ma ia le mawhai ai o na whaapito au ngafa, e tutusa umatangata palota, i le a ia tatau, ma le tula fono whawai. O lona winga, e ia i le a ia tatau, pati whaupwhai, e anga ia tuai po o whele nuu, whele kalesia, whele i tu malo, e le mawhai o na tau bia, ma tau fia i le a ia tatau le na olo whatanga ina i lalo, o le tula fono whawai o whainga palota. Ele o le malosi o le Village Fono Act pe ona o whaalau i loina i le lua vai aso o tuana i atu e whai ama o apa i ai le tula fono whawai le nao pulenga o nuu mawhio anga ma le pulenga ali i mwhai pule. E ngatala i lava i to tonu o le nuu le Village Fono Act. Ele malosi le Village Fono Act na i lo o le tula fono whawai. Leo uman spela mai. Ele tula fono o whainga panota, malona te unga le lua festival ma le iwa. A le fo lau whai mai. E whal pui le tangata. Po le nuu, po le pulenga, po le alava, e le ai sisi malo si anga e lunga atu le tula fono o lo pui ai. Le komsino o whainga panota, maona sui, malona ofisa, i le whataunu uina, o tiute ma matafa yoi ina ia whaia le mea mi o tonu. O le aia ta tau sa loto fo i ale tangata palota, po o le tangata tau vā, po o le pati wha upu whai, e whai aia lana wha alawi loa. E le ai se tua oi e tau fiai. Nea lau ave i le tusi a le fionga i le komisina. E whai loa tuai i le fio anga o whala tai ma le pulenga. E soli tu la fono mai malosi atu le tu la fono. E re ngata i le salatupe, ae whape na ona whaafale pui e fo i mastangata. E le sili atu le lua tausanga. So you see, ladies and gentlemen, the legislation for general election 2019 is so powerful than the Village Fono Act 1990. And the Village Fono Act will never override the legislation and the statute of the General Election or the Electoral Commission Act 2019. Yelena. Tere lola polala le si toi ngā mea le a ngai nei iai. E ono o le whamsinonga le mata upule nei. Ai whapena fo i o nā a fia ai ia le tūlanga o le pānota a le sui tau vā mō whala taima sa matau. Lea o lo o whaatanga nā o tūla epo malei chapipi e a fia ele o whala taima. Le walau o wawa atu iai. Wa iai marafete na inga fo i male fio anga. O sa matau e lua i ai no o le tu malo lea. Aisea. Te le so tanga. Awhisiri o ai le tamaita i sa o whapito. O ai le tamaita i panemia. O le alona ngafa. Malona so tanga ma le langi soifua ma le whai ia i to tonu o sa matau. Le na o manino le lei. Le sa o whapito, le tamaita i. O na ngafa, le whale so li, whapea ma le ngafa.
poi e le luenga. Ai a la le sotanga i le sunga la uli le maria toa. O le misa, ma le lupe matasila, o le tamo le anu manava, o le ele, o le maa le fulia, o le tama o le whaasuang, ma o le tama fo i na whaafai i a ao le whalefitu, ma le ati tangalunga. Ma le mamalu i a whalalatai. Le tawa ana ma le latu tamba, le fio fo i o le fionga i le au mamalu o le malo, o le tama a inga. O lono winga la, i se wawa ai ma se matau, o le o tawa vai ese i, fio me malauli, e fōringa mai ni tangata ese, e le ai ni so tanga mani pitanga i le tumalo. A le wawane ane me o porokiki, o le a ta whea ai le whala o oto o le vānu nofo o Samoa. Ia, whawasenga ane oi, a wā le mata upule nei, e whai te tele. Mai uai ina le whaonga ina, ia le tofi o lo o tū lei mai e whala tai ina, ia toi tū lai mai ia tolonga tā. Ia po o le sunga fo i a lupe matasila la vea. O le mea lena le la wawa aine iai. A la mai tau ina i fo i ele atunu. Ni winga ele manuia o le whinaunga ali i mawhai pule, o le whinaunga o le polo kiki. O le whinaunga wha polo kiki. Ai ua le manatu ai i tama whanau. Ma so tanga ia i lātou. O leo si a ao e fia whai i lātou matofi. Ao lesi fo i whawai sini i ona malosi. Ina ua tūto tasi Samoa. O i fo ina talia ina ai o tātou au ngāta māmatua a sa lātou. Langalongo ina matu si ale whawai. Lo tātou talia ina o le mata upu wha demokalasi. Democracy has become a system that we have enjoyed and agreed to adapt. Alalan mele o tātou whaia e tātou ia i tātou. A wā o le tā ua o le mata upule nei le tali mai o le fionga i le komisina o whainga pānota o amatua manino ai i le mālosi o le tūlafono o whainga pānota lua awhes fulmaneiva. Nei lo se pūlenga se nuu, po se pūlenga mamalua li i mani whai pule. O le tā ua o le mata upule nei. Ina ia aua nei i tūla i mai ma whātai ta i ai seisi nuu ma seisi tu malo. Ia, o le mea sili le nā, le ua ta mai nei. O ai la, o tama whanau le tu malo, e si i a o ai e toso whātata i le ala. Wala utala doa nei whalau i tele, e le na o le pauleo le tu malo, e ono tupu mai eise mea whapea. I whai ma whāteita inga maisi tu malo, ale ua umana, au maile ta i alo le tulafono, e soli tulafono. Ia, la le mea o le awhai. Usta il tulafono whawai, lua fesful maleiva o whainga panota, male komisina, malona ofisa, maona sui, ua lave ina ai le whainga o le ami o tonu, o le whainga panota lea i tumano. E matautia. Whatalo whatu ia matau anonu, whapea fo i lauso ia Esau J. Morris, o loo mai boa mai i Sydney au Setalia. Leilua ave sa tupuola, Colleen Torrea, talo whalava malo le soifomanuia, ia mautou umalava o loo mafuta mai, tufala tātou Polkalame, Polonga, Reupena, Unasa. Aftai le mafuta mai, ia, matufa le tātou Polkalame. Angel Nathaniel, alo le soifomanuia, aftai le mafuta mai, ia, i le tātou Polkalame. Tufa le tātou Polkalame, ia whapea fo le sunga ia whawhawina tanielu.
Ia, ta ua tele. Ia, le so, le sa whelua i fo i ta mam tina mātutua o le atunu. Le ana manuia mai i le sei, pe manuia mai fo i le whaatinoina o le Citizeni Samoa. Citizeni New Zealand, le sa tātou whinau i fo i. Le ana ave sea mai tātou, mai le awhi visalau valus fulmalua, sa whaia i nā i le no fuanga i Weymouth, ia ma whaatino e fo i le whaatautainga, a le ASA Foundation, te lenga te li ai Edwin Puli, ia ma le lātou komiti whafoe, le fionga a Tofilau, Esther, Tofilau, ia whapea fo i le fionga le alori i pulea i semi pulea i malwhiltua, ia sene. Ia ma le mamalu o ta maam tina mātua sa mafuta mai le so, le whainga o le tātou tau mawhitanga, tātou whailua inga ma le tātou whainga lotu, ia ma whapena fo i ona whaafeilua i leisi ta mamatua, i leisi ta mamatua o isi tina mātutua isi. Ia ma whapena ona whaia fo i se tau mawhitanga, ia tali le sua, ia ma whaia tātou ngāio inga peona, ia le tātou pele, o le tātou pingo, ia ma le tātou mūfoa, ia ese le tāua whaftai o mua le awa noa e whelua i e fhoi, ia le mawhtanga le nei o le whaliu nei le la. Mua se awa noa e whelua i e fhoi me ta mamtina mātua mai i lātou e whata whau, ia o le malu lū tele o le tau. O le mawhai eo nā ngā inisi i whafo. Ia, ma o toa i e whaata whau i lātou i no whanga ese o Aukilani nei. Ta o wawa i atu. Tele a mea sa mai tau wina fo i le nei vai aso. E le whaalawi loa lea sa whai e le chapipi i ngangai fo maunga numero tas. Ea ngangai fo maunga numero lua. E afio anga nei. O le afio anga o sa maunga malae i la rukava. O le whango ali. Ea whapea fo i isi vaenga o ngangai fo maunga numero lua. Mai o le si fo i leo ui tu malo te pale mai e le swafa so alo. Leo no wawa i atu. Eo se e mai nisi to ino le matou. Nuku ma le matou a inga. So alo ma so alo ma so alo, so alo poka, so alo silinga ma i latou umba. I le whaalawi loa lea. Mai, na mai tau ina i, yeah, I mean, I have nothing against leu so awhatsa laui. Ya so alo sioeli. Ai e pe ona mai tau ina. O lo ta uai ia le motu tele pule ono i salafai. O lo o ta uai le mātitiva ma le leai o ni tupe le bau ni pasese e oai i sale longa. Pe oai fo i apia. E tele la le fai tionga tangata lo au mai. Whapea. E lei se mea le atawa o whai umai pule ono i salafai. A whai e fia tau tala lava le tangata i e lona a inga. Malona nuku malona i tu malo o lana i a tau dina. Ai o le tawa whai lea whapea ua mātitiva. Ma ua le tango lima pule ono i salafai atoa. Ia. O se vai vainga le na ile mai tau atu a ua whai, a waile tutusa uma a inga manu uma fio anga, ile mo tutele ma pule ono i sa la whai. Ora o mai fo i la e le tau whai le li o le tu i ala vea. So na fo i vai vainga, malana fo i a popo, inga malana fautuanga, a le tu o lalo o whai i le sui i tau wā. Ele whapena uma, i tu malo uma, manu uma, o pule ono i sa la whai. A whai ua lima vai ma le tango lima, lou lava nu uma lou a inga ma lou i tu malo, whasino, whamatalanga, patino lava, fito i tonu i lou a inga ma lou i tu malo ma lonu.
O le mai tau watu le na i ai. Awa SS mea. Ba na foi lawo talo atu i le to fai le li o le tu. Langa o i o le matua o le tu malo. Mai fi nao se ia pa ia masina fiafi, se ia pa ia le malaya o filongia. Fa pea fo i valepu. Ia, o le tu malo te le. O nganga i fo maunga atole na. A fai e onge vai le tofa. E utu vai o le tofa i le ali o le tu le matua na tongu. Le tofa i ala vea. Le ati pō niu ma le wha sau ma le ainga. Sau ma lau. Ma sa o e wha. Ia, na ona ta oto atu wai wha pena. I le maitau le na. Ona mantua fo i le atunu nei. E mau e wha lele. Ia e mau fo i la tau e maitau. Sa umaitau ina fo i le pō na pō. Se tasi fo o porkalame na whaatala noa mai i le sunga i atu le epa. Sa o whaalongolongo ma wawa ai ma le whaanoa noa. I le toi a whea i le sunga i atu le epa. O le swafa o le lauli. A le mali atoa. O lona tupu anga ma le ngafa. Lea o te whapea atua i lau sunga tu le epa. O te matua i o uofo. I lau whaato whala inga. Ma lau whaau tautanga. O le mea le nā wo o iai. O se i tua mama tā upu tā ua e te tau lo tea e lau sunga tu lepa. Ale mea tonu a lea ta o le whaatasina. E ui. Ina mata ngā. Ma le longo le lei. Au saundoanga e winga i le swafa lauli. Lea ua ave lava. Ma tau ave ai pea le tau whaaleanga. A o saundoanga foi. E le a feifeia le lei. Feo i ai le oa le ngana maleanga nuu le tū maleanga i whadua wha pea foi. Le whala o oto lo tātou vānu nofo. O le ua toe se i tua. E ape a mali e ia. Wa uma le whamasinonga o le uso. Wa mai le unga o le whamasinonga. O le whale mai o ngase e si ngase e le atunu ona o ana mea sina. Ona whanua ma swafa ma ele. Nāne mea o toi a whea. Toi tau ai. Ma le tama malona tua whawhine. Ma le mea na tupu. Wa umana ta oto i langa panga. I langa tonu. Ma ta oto i panga. Ngafa o le atunu. I leo se mea toi tau sa ili. Ma toi la langa ai. A wae tasi le mai tau. Ma le whaawinga ina. Whaawinga ina. O le mafua anga e laio na awhea. Ma tau le anga ina pea lea tamali. I malona tamali anga. O le loto ele e lea. Ma le loto ua tumu i mea le anga. O le tasi. O le whaalua. Le whaatolu. E awhe lava iai. E wha le anga. Le swafa lauri. Ale mali toa. O whanau doanga nā tu le epa sa o maita wina. I le pō na pō ma o nofnofo ma o whapea. Talo whai. E le mawhai o na o nofnofo ai. Ai o te fia whaasoa ma whafola ai le whala ina ia i loe le atenu. Wai? Ai se a e o mawhi ai leo o umale i unga le whamsinonga. Wa uma foi o na whaamaonia. O mea patino ia le ainga sātu puana sa maari e toa. Wa uma na tō mea ia e tolo. Sātu pua.
Lautou la uli le nale a le mali atoa. O lana ingoa hipu le nā, e tau mawhai o le moi manono. O lana sao te maitai le nā, le toa o le sao ngā lua o le lau ele ele. E lui lui ina. Ma mā ina. Lana alofi sā. Ia. Whao so tu lava oe. E meo leo ngali i wha vale valea. I di maana malama i le vānu nofo Samoa. Ma upu. E maa sani na ufa i atuai. Lua lava mata i tusi o le upu ma lepe le whale li i o Samoa. Tau ngō fie si pela ngō fie. Wha leo ngō fie. Ae matua miliona tā la. Mama mafa tū le venga o le tausi o le nā upu. O le vi a o le vā. Le vā no nofo le vā ta puia. Le vā ta ngata. Le vā le nā tula epa. O toi wha manatu i a te oi. Mai o wā tangia i fo i. E le vā wa ai atu. Ma mai ta wina. Le loto ti ngā pe o lau o fionga. A o lea ea se tautua lea tama sa whai o au tafa. A o i lalo o lau ta ika. O le mea le nāu te visiri mo o wafoi. A whai fo i o manatu i a Samoa. Ma upu o le a whelava sai i la fonga. I whaasala launga i lunga o penga ta whailangi. Ma tau māma ina ai, ma whaata sida ai le tamari anga. Ma ngafa o ainga te tele, a wā tama ma ainga fōi ma tama. Ai mai se, o ainga i o nofo, ainga o papa, ainga o e, ainga o tupu, e tau fōi ai lo ngafa. Ai whala a whawhea la. Ona whetau wa i whapea mga whetong ya i le soi i whaala tutua oi. Awa le malu ai ma pui pui mea sina. Tātou te ai a ta tau uma i ai. O tātou a inga o ngawhata oto le atunu. E foe wha pipi i ai. Ma tātou sapi ai. A wae au ma tau le ngawha. Tā mali e toa sa tupua. E au te matua i o wafua ma whaano noai. Ano o manatu e te tau na watu ai se la ngona ma se whaamitalanga e le fiafi le nei. Nanga e le te tau o na tātou tū whaua mea whape nei. O lo tā puai o tātou ainga. O lo sila mai moa. Sa moa. I Samoa ma Samoa i atunu i whafo ma le lalulangi atoa. A o isu afa i e whetau ai. O le tuila epa le mali atoa, o le lauri le mali atoa. Le laulau a folasa le mali atoa. Le seiuri le mali atoa. Le papali i le mali atoa. Ai ea la fai i ai. O fai atua le polkiki ma whape nā ona whaata sina ai. Ma tau maua lalo ina ai, a se i sila i tangata e whai upu ia. O i la tau, sa tui matangi olo, sa whai masiri anga ma wha me melo i ai le atunu, wane. Wa vea lava le toe na nau e le fia fo i le tofi, wa le toe maasi asi ai e whaata sina. Mersina, ma upu tuu ta oto i langa tonu o tātou a inga ma ta mali anga. E oi, o le ala le nā o le soso atu, tu le epa, toi fua se tapu. A whai wa e le whaalongo ai sisi tangata, o le tuu malu le nā, male
ta ia lalo ale ia tau sa vea se yuli i lau sunga i lalo le mali toa. Ia. Nanga o lo whaafonga le tunu. Lea whaua oe. O le whaafonga fo ia mātou whanau. Mātou whanau. Ma le a inga toa tele. Tā mari toa sa tupua. Le whao tā ma inga. Ma le toa tele o isi a inga o le tunu. Ia. O le tupa lalo le nā. E poupou wai ia le tō whā malau. Whautanga. Lau sunga le tulepa. Toi tā, mau mā whauwhau. Oka. Le onga. E ua whai maulanga tangata. The cognitive thinking, overall, I think it is a sad thing to say. The cognitive thinking is in denial now. And it's affecting the dangerous words that are expressed on social media. People are listening and people are watching and people are putting content and context to these statements. Yada. La tātou wō, tō sa ili sisi awanoa tātou te talanoa tuai i le whiong, i le tamaitai. Ia ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars i le awhia whinei. Ea rena, au le pese usi le whaafafonga na tusia mawhatuina e whaife au tāla i mamona mai Amerika. Elder Wayne Willis, ia mai lātou la, sa lātou usu. Ina le pese la o le taasei le tāla inga, hore o whaife au tāla i e malanga mai atunu i whafua le kālesia Iesu Keriso lau pa ia asangatai. A leo mo se mai i le sāo le tamaita ia ati, fai mafonga tau mori fo'i o le pulenga ma le au whainga alwenga. Le Henderson Cars, talo wha ati malo le o le sa i le rei aso ma tiu te sa whianga iai. Malo se fosa vea i a langi mawhia te oiolo whapiena, whafoina sa pokalame maasani, i a malo laval ngalu lue i o le fua lama wha i u ia aluenga whele aso i o lo tu maupele lo fole tua. I o amare ngai tua sa so ofisa o manuia mea uma. Ia, maruia mea uma na o le malu rua le ulangona. Ia, e wha mui o lo o ta au i le leile tino o e ma le au whainga luenga ma mawhana whana au koukoe i whafu o pongi sāle mea. E a maile nei aso, ngā luenga. Ia, se reportia tu nei aso i ta so ofisa. Whai lava si pisi. Whai lava si pisi le toa telefo le malo le tunu sa suina mai. Ia tara sanga i lunga le i lungo sa so Facebook page. Tenga sa idea savili mai lungo telefoni. Ia whai lava si tele o sa so sanga sa suina mai.
I o lo ngal lue lava nisel office fa uma ai le tapunia le taso office nei le tulai ono. Ia mana isi fo o customer star walk in, ia fai fo isto tele nei taso ai na safa peona asi mai taso lo so ai le nei aso. Ia, malo, tau o tele. Ia le tu wa manoa nai tangata e o mai mamau. Ia, au tātou I lunga nei, tele ale teimi e whatino ai, ia, le talo sanga. Ia, ai ao nisi vaenga e tau o tele tauna whamanatu le tunu ua ati. Ia whawhaila mo whawhasili savea, ia e whamanatu tu pele malo la tunu ule tūlanga leo le benefiti. O nei whai tele o nei taso a inga whiolo whaapeona vili mai nunga telefoni. Ia e leo malama le tūlanga lea. Ia o talia le benefiti, ia whapena nei o taso tamama tina maftuolo whapeona sala e pensione. Ia o lea e talia, ia a sau lava o nei e le tangata full time, ia tangata lea, ia e sau te lua o whaatasi le application, ia o le tūlanga le peimeni ma le tangata e alu e taavale. Ia e tongi lava e oe lea se benefiti, ia e sau lava o nei e le tangata full time, ia le tangata lea sau e sasoani pisa lua o whaatasi le application, ia e sau lava ona silafia tūlanga lea, ia e le ia nga I mei fo I nei le saso ofisa nei, ia e apalai si taavale, ona so tele lava, e le o malama tūlanga lea, e le o malama, ia o lea la e o mai mamao, e tele lava nei saso aineo mai le tūle west, ia e o mai to yo, e to su e mai ni tangsa full time, ia ai a whai o lo o maua mai le sa polkalame, ia o tūlanga na o ia inganga o tangasa full time, ia ele o ni tula fono le Henderson, ia o tula fono le finance, ia o lo whapeona whailoa mai, ia mo le apalai no Taavale. Malo, whaatai tāua telele. Ia le whaalinga le nā. Ia o nā luala, ia leo le tālo sanga I lalo le ngol tangata le na original application. Ia lau o sosoni atu ele tangata full time. Ia whamalosi lau, ia lau tālo sanga. Ia, o isi tā Taavale nā e mwhai o na mau mai tupe ma ua vave ale o nei Taavale fauda. Ia saole le savea. O ta Taavale e tolu o lo whapeona whaalu level promotion seminar. E whai lava si lau tele, le so tele e so tele lava nei ka so angele apalai me ma Taavale ia. Ve mau ai ia mea lo whatupe. E tailua fitala, ia male wha fitala, o le taso piki Apo Mahindra. E le ngata I leo le taso Taavale lua whelua 5, o le tua inga le XUV e 5 ia le whapeona mau ai fo le mea lo whatupe. O taso Taavale ia le whapeona whaalu promotion le seminei. Ia whai lava si bave telo le alu. I le o taso Taavale ia so tele lava lo whapeona apalai mai ai. Ia whatase I mataso mea lo whatupe po le cashback. Ia mataso referral. Ia o le maua taso referral ma cashback. Ia taso Taavale lava. So Taavale lava lo whapeona apalai me le customer. Ia e a matama le awhita la a ngā ilunga. Ia taso referral ma cashback. Ia maua semnei. Ia e le ngasa I lea. Ia o le tele mano noa. I le tele o taso Taavale fōu. Ua umona modify. Ia le wasau nuu le sasolo toa. Ia o le lava se teimi te avanoa I su memsala mai au. Ia e o mai mata matansanga I fo I mata Taavale ia. E whai lava si lau ma le to tele fo I sana solo whapeona a ngā I mai e le umina tu Taavale. Ia na o le pe lua lava tolu ase tu e Taavale ia. O mai ia le malu fo I sinu e mei whaasau. Ia o tato vans fulunu fo su tasimes fulua. Ia le fo tele tasolo soa whapena taso SUV. Ia o taso piki Apple o po o taso youth. Ia le usau nua taso Toyota Hilux o Nissan Navara o taso Ford Ranger. Ia maletele o anu noa I taso Taavale. Wa uma ona modify ia le usau nua I tasolo soa.
Ia o ai lava fia mana o mia se susoani I se taavale, ia wala au mai a o asi, I le numero vili fua, I le o wale se lau fita sasi, ia pe te su sa o mai foi I le maso ofisa nei, I le maso suasu si tasi iwa wha Kevin to strike, I papa soe, ia pe te emaili mai foi lunga le maso Facebook page, ia o te loa ua lava lea a tapo kalamele nei taimi o le nei fo ia songa fua o ne manu lava le sa taimi. Ia, alo whaafteitele lava I le tapo kalame a me se fol tali poti I le amatango le nei vai aso, ia, alofa te lea tu manuia ngaruenga o lo te toe, ia saunga le mbu pe ato nuu I mauta malawa feilo I le aso atai au. Ia lo fatu savea, manuia sele la fiafi lo fatu. Ia la fatu fo I fasu fo ia. Ati mai le tātou whaletawale, Henderson Cars e te mau le tuatusi, se lau Weavers Full ma le wha Cavendish Drive I Pampatoitoi. A leo le nāwala au I le telefoni e leise tongi o walu se lau, fitu tasi. Ia le na, tātou toi o mai lola ia le I ina mata upu le a whalata I masa matau. Manatua le ua whaata oto mai e le fionga I le komisino whainga panota. A awa umawhonga na whaata oto mai e whalatai e tapu oe fia me ma le tau vaenga whai no tau solia mai ele o whalatai e whai aise tau whaalawi loa. Tapu oe la uli al mali atoa ma le vaenga whai o le whaatuatua I le atua sa mo o tasi ona o tau wā whea ele o whale la tai. Ua nao le sunga atu le epa ma le HRPP e whaatanga ona o mai e sori mai ele o whale la tai. Ia ona o mai le I lo umafo whau. A whai e tali tonu tu le epa o ia e maua I le file mu. I le veve singa lea, o ai e si ia o ai e whaasavali ma toso whaatata I le ala. Ai o tama whanau uma nei I lato. La uli, fia me, whapena foi, le telenga ia tele ai Christian au sangi. Le tamo e mai sa matau. O le a la le tō whai I. O le a se whautanga I a le tō ina, pe a whai ua matua lana ta inga, ma lana wha tō whala inga mau. E mapo. Au tali tonu. Ana wha pea o lana tō wha. E file mu ai le mata aupule nei, wa le vana ta talo tu le epa. Ia whala la tai. Mali e mai le whare fitu ma le ati tingaloa, wha pia fo I ainga tau a ana ma lau tau tamba. Ngalu e wha ma le tula o sa longo. Ia wha pia fo I. Le tama o le wha asuanga. Le tama o le fuafuanga. Le au ma malu o le malo o le nale. Te malu ua wha pia ane. Ia. Mali e ia le wharefitu. Taua ana malau tau tama. Halale me le whatanga mai ai. Whatanga mai fia me male. Sa mo ua poto. So we can play on the fair playing level and field. Whatanga mai le sunga lauli. Ma le whatua tua I le atua sa mo ua tasi. Ia whaatutusa mātou ai a tatau uma. O I mātou uma o tangata o le ele. Ea, ele anga le nā whaatatau. Ele anga le nā whaato whala inga. Ua mātou ai o yatu, matu o lalo atu, I le ainga taua ana malau tu tama malau tau tusi sa tusi o ia fia be, la uli, fa pe foi le komisino finga panota. Ea pe a tau fia le natusi.
Ai se I au mai le whaatemo karasi, ma le filifilinga sa o loto oto ai le whaavae o Samoa. Ma le whaavae o whainga pāloto lua awhi lua asfulmariva. Se I te wai le mata upu lea. Na maua ai awanoa ai atu tusa. E pei ona spela mai le whaavae o le atunuu. I le vaenga sfulma le tolu pui tasi o le whaavae o Samoa. The human rights, the right to be heard or gathered, the right to freedom of speech, the right to vote, the right to express. Ia outou sisilerai. Le anga le tō whae mapo, ma le tō whae mamau, ma le whautanga lo loto, wana ia tausi le file mu wha malulu I le tō wha, ale ainga I whanalatai. Ta tala mai le whai tutoa ina ia mātou tau wā, I tū langa tutusa, mai ia tutusa, mai ia tatau, sui tau wā le tangata pālota, ma pāti, ma vaenga wha upwhai. All at once. Why don't we enjoy the freedom of speech and being able... Awa aisea. O le spela mai le whawai, ma le tula whono whainga pālota. O mai, e whaalawi loa lautou ana watau ma lautou manu lauti. I tangata aisea, o tangata ia e whaia le whiriwhiringa mō sui e whaatulai mai ma tai e o le palemene ma le mauta whono. O le a ia ta tau ta hua le nā. E ta tau o nā ia tu tusa uma iai, tangata pālota, I tu malo, sui tau wā, waenga wha upwhai. Ea. E mana ia le nātono. Ona whapela ia le utangata ia whawhtai. Ua whesosoni le sunga e atu le epa. E fo ia le whawhitauli. Ma tatala nei tapu. Tatala nei sā tatapu. Ua pei o whoringa I ua whaatō se isi I tū. Ia ai... Wa ave manu I atas. Nā, o le a tātou o, e tā le pese lea mana I tātou tala, I vai whanua, I le ngangana, pero e tānia, le anga te tau fui o na tātou malamalama, I le tūlanga, o lo o iai, ia mea lo tutupu I lo tātou, lava lo toi whale. Ia maa ua avea fo I New Zealand mo tātou ainga lona lua. Ma tātou marmala mai. I ona tū la whono, ia whapea fōi, ia mea o lo puipu I ai, ma si o mi ai I tātou I le ola ai, I le nei fōi atunu. Yes,
This update, an Auckland principal says it's a no-brainer to return to traditional percentage grades for high school assessments. The government's proposing to scrap NCEA over the next 5 years, replacing Level 1 with a literacy and numeracy test and Levels 2 to 3 with certificates of education. Mount Alma Grammar School principal Patrick Drum says NCEA grading created a lot of confusion and this alternative will be motivating for students. Just the simplicity for parents and other stakeholders, we just had to go back to a language which is universally and internationally understood. Business New Zealand Chief Executive Catherine Rich says NCEA has been failing students and this will better equip them for work. For too long, employers have looked at some of the qualifications and either not understood them or have found some students don't have the knowledge to underpin those qualifications. FBI's director says countering China's Communist Party factors into its goals with New Zealand. Kash Patel last week opened an FBI field office in Wellington, meaning every Five Eyes partner now has one. Political reporter Azaria Howell has more. Kash Patel's back home, but he's posted saying New Zealand and America will work together to counter China's influence in the Indo-Pacific, crush the narcotics trade and work on cybercrime. He's thanking New Zealand for its commitment to security. A 27-year-old woman will reappear in court tomorrow charged with neglect after a 2-year-old was discovered in a suitcase in a bus luggage compartment in Northland. Police say the little girl is medically well and Oranga Tamariki is working with whānau to ensure her care. And the Foreign Minister is defending not travelling to the Cook Islands for the 60th anniversary of their free association with New Zealand. Winston Peters delivered a speech today on the relationship, but he says Governor-General Cindy Kiro is there and she is representing New Zealand. And that is your update. To sport, and a perfect fit for the All Blacks' needs as they deal with a halfback injury crisis heading into the Rugby Championship. That's how Crusaders halfback Kyle Preston's being described after his call-up as injury cover for 2 tests in Argentina. Robertson says they've been tracking Preston's progress over the past 12 months. He's a great finisher. He was incredible in the final for the Crusaders, and that's what we just need potentially in the next few games. Something that's performed recently, especially with the great kicking game he's got, and he's a hard worker and his speed of pass is bang on. And confidence in the England camp heading into the final day of an at times heated Test cricket series against India. The hosts need 35 runs to win the 5th and final match at London's Oval and claim the series 3-1. India can square the series if they snare the remaining 4 wickets, but England batter Joe Root reckons that's one twist too many. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Fa'apai se isau noala e Samoa amata ususu lea yulia luilea toa sulu ile malo mamalua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina Fai mamalule faiva Esilile sila Taula wangava Isio sasa Ele mamaluna youla Esilia tulava Iona poneila Samoa mamalua Ila valo sau noa Olo andele fua malepa o fai mali o lepati malepo Seifa solo fai wasaongi ya malene ya so ala o telela vale fata fiti Kaualunga le sona ta fiti E ute o fia ngafa asamo moni
out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, damn, I wanna see the deal. Oh, your phone reeks, baby, one of a meal. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman. Na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le madawa o ngā nuenga ia e mai se fo i le ngā ngai fo whaiva o Samoa i le nei fo i asonga fua whamalo le ngā lue whamalo fo i le lava papale ma le ono sai i tiute ma whaiva alo filima sa whea ngai ma le atunu u le so tau te o e momoli o i le tau whale ina i ama e ata i ama whapea nā fo i o nā popula le le iai o fonga mahala i lunga le ala tele Fatalofa i le uso ya sau leonge papali, ma lole on sa i tiute me whaiva, le uso ya Louis Kunwayu, ya, fa ma loa tu fo i le ngā luenga sa whenga iai, i le nei aso tina a sio, ya, fa pena fo i le uso pele, se yuli te vanga Pili Kunwayu, fatalofa tu le tātou te mā, ya tu pa i Kunwayu, ya, ma le whamna tuina fo i o le valu se fulu tausanga o lona soifua, le fato as fo i marito ina mai i Brisbane i Australia. Sa halu e eva ia ma whiloa i le whanau tō tele. Ma whaamnatu wailo na aso i fua. Malo, malanga manuia, whaaftei le tua o lo tulu i pēr tausanga o le soifua, talu o na tuua, ia lo tātou maftanga e le tina o le ainga. Ia te vanga Kunwayu. Le mwhauna ngalo le nā tina. E fai whaatau fo ia matai. Ai oso mai ama te vanga i tonu e sau fo ia e whai wha. E sau e whakau. E kau iwi e ngai ko inga mātutua. O si toi ina o longa si lao le mana o whai i langi fo i le wholaunga. E ama le tō tele o ta mā mātutua. Sa i au o le whonu whautua sa moa i le nawa i tau. Ia, ai, o le whaalinga tā ua le mo le tātou a inga. Mai manase mawhinao se ia pa ia lalo kawa whapera fo ia masina fiafi se i o atu i Valepu se i tau i o e le tolo o le malai e whilungia ia alo a whio ai i a tupu o le i tumalo o le tātou a sui whaolioli lea o le a to ai tau nuku mai i le a sutofi nei le tau whai le li o le tū, la vea lau a folasa. Sui le nā, ia a leo o 40, ia a wā ia le tofi o le tātou i tū mālo. Mantua la le tātou i tū mālo na o le lua nu. Ai o le matua o le tū mālo, o le tau whai le li o le tū, ia la vea. E ngā ngai fo maunga, ma ngā ngai maunga. E le tā ua le nā. O le a whio mai o le tātou, tofi whaolioli, le tau whai le di o le tū, pa o le matua na tongi, ia la vea lau a folasa. Ia o le aso whareile asau nei, ia o le tātou whilo inga le nā. Isia tātou tama i pō siwa fōi, luas fulta la le ulu whale, ia i le tau maftanga. Ia o le no whanga o le tasi i wa wha Manhattan, o le Manhattan Tuisa Mau Function Center.
o le tasi wa wha Dominion Road. We lau I lo umafo I tangata le no whanga o le Manhattan, tui sa mau Manhattan. Ai, iei nisi a wano mai, o le tātou whilo inga I le asua tai au manisi o le komiti whafoe o leo o tau nuu mai sa moa ina ua mai a fo'i ia whaalau I loa ma le tātou roadshow o lo whanga solo, le tō whafo'i a la vea, li o whaatau malama au wawa. Ia, ma loli le balanga I lau fionga, I le tō whai le li o le tū, la vea, li o whaatau malama au wawa. Alo, ia le malanga mria, alo fo'i le folau. Ea, whatalo whatu wai I le tātou pola kalambe, o le asua tai au. Tātou te whiloa I le komiti whafoe le nei. I le whale inga o le McDonald's I mangele. I le tau le tū lai se fulu ma le lua. I le aua uli a tai au. Ea, le ngata fo I lea, mamoli atu le nganga whaftaia I lato umasa langlongoina. Ia le whamoe o le fionga le konsula. O le maloa wau o tuto tasi o Samoa, e mese o la tua foi komiti fa foi sa tapuai. Ia a o e mese o le komiti fa foi le na mo le sui o le pati po le sui fa o lioli o sa fata mua maloto fanga. Ia le fionga I a napu seve te I fui mono. Malo fai ole fai va mai se foi I la tou na la tou longo ina le fa mo le fionga ya va tongo tamasese le foi sa fai le na va yaso tele io o fa la viloa ya mai se foi o sui fa o lo blanga mai sa u le va o ya I dei le to fai le ngom tua ya ale vena ale ya ele o motino po se ia po se singa foi I ona ainga ia a fai o whaafunga mai ia le fionga le ngā matua le tō whai le ngā matua ia ale whatalo whatu le atau sevea I atu ema le tātou por kalame o le ngā ngaifo whaiva I le nei fo I a fiafio le asunga fua ia patalo sia le soifua tului ia maua pēr le malosi a o tātou tapena mo le tātou whainga pāloto mo le filifilinga le nā. Aso lua se fulu ma le fitu o le masina le nei, ma le lua se fulu ma le iwa. Ia, o le tā ua le nā, whaia ma le saolotonga, le pānota ma le aia te tau. E le aisi si whaalavlave iai o le nawa umona avatu le whasilsilanga, ma le tu la fono au tū o whainga pālota lua afe se fulu ma le iwa. Ia malona palkalafa, Article 153 bracket A o loo tala noa mai ai. Awalava nei whaavalea oe pe whaafefe oe ese tangata I lou sa o le tonga wha a temokolasi e whai ai lau filifilinga ma lau pālota. Ea ma ia amana I ai. E ai a te tau o le tangata e whaatino eila na pālota po ai lava. Le sui ua e filifili e tuu I ei lau e kisi. E ele se fasili lea na ta ua mai nei leo se mai whapea mai e tau. Lea tau se vea whamola lea le tu la fono. O wa umana ele stala I sa mua e whaile pālota. A o lea o le a e le alu e whailau pālota. Ia mo I lato uma e alala mau pe nofo mau. Po sit seni New Zealand. Ia po sit seni for a dual citizenship of Samoan and also New Zealander. Ele se bea te pole ai. Ili apala ia mai le mea le nā pe awha pēr. O lea ua e tau nuku mai I New Zealand e a ua iai ia ni tuatuangia. O le mwhai au na e toi taliu e whaatino lau pānota I Samoa. E le ai te le o soli tu la fono. Bai lei fo sisi sau lea. E su e oe e te tongi lau sala e lua awhe tā la. Ia, le nā, le tūlanga tā ua, le nā mō le sila fia e ke le sala. Nei se meo le e sala I pe a whai ua umana e pālota, umana e le stala, a ua e toi taliu mai I New Zealand, ona e te nofo mawai, ia a o le tuatua fo I tūlanga o ngā luenga, o le mwhai ai ona toi malanga I Samoa.
whaatino lau palota. Whatalo whatu I le tātou polkalame o le ngā ngai fo whaiwa I le lofi sao tū mua mo pule I nā I le maketi o Ariki, I nā I tau fusi, ala o whaafongafonga mai ai I le tō telefo o le mamalu o I la tau o tū mua mo pule. Ia, whapea fo I le pa ia I ainga matapa au, a o le tō tele la o whaife au. Ia o I afe I afi matai au. O le ala usu I ngā ruenga pe a ngā ngae le lai le tai au. Ia ma le ngā ngai fofo I o le la ma whaiva o le atunuu. E awhelo I le sualofi ia po le alofi sao tū mua mo pule. Whatalo whatuai I le tau wha I a namu lau ulu. Fofonga bua o le vaibonga tupai namu lau ulu. Hawaii le vea. Ia whapea fwoi le ftelenga ia tali oa. Tali tū. Ia ma le sualofi o tō mua pule nei fwoi fiafi a bese le mamalu o whale upolu ia whapea fwoi le pa ia inga matapa au lea lo o lātou li po ina ia le alofisa le o tō mua pule I le nei a fiafi a waile kai misi kamasao e whaalongolongo mai lava ia matali mai fwoi I le telo mata upolo tau whaasoso atu ia a wā ia le tātou whainga pālota. O anawatau, ma manu lau ti, ia ma mata upu ese. Pau a leo le mea o le toi fita le noe le tele o nisi anawatau a leo tātou loa nei. O le tufanga tupe lava leo o whai. Ae whatasi ai la male manu lau ti ale whatutu le tusa mo tasi e atinae. E atinae, ma o atinae le na e tau ona ola ma lau usiusi e to e tua iai ia le atunu. E alu tufanga tupe uma. Ale alale me e tua iai pe a. Le ale me o le atua iai le tātua atunu. Pe a uma lo le bread basket ma le money bag a papa. Ia le nā on tātua o la whaalango lango lola ia. Ola whalangolango, ma ua le lopo lale me o le au iai. Ua masani mo le nai tolu masina fo le e alu I male kāde mongo I le ATM. Ai alu atu loa umasu se lau. O omia kulo I kong. Folo lo le masingi male kāde. Folo koi ma oe. E di kari e la wari. Whai mai sau leonge papali. Ia. Patalo fatu. Ile lei a uli ia vapena fo I Christina Tanwasa o Tina Asio watching you severe from Melbourne, Australia. Ngalo ya oe le tatou fono le da le committee fa foi mo le tofa I ala vea. Laula wa folasa ile McDonald I Mangele Town Centre I le taule tu lais fulma le lua. I le asua ta. Eo whatalo whapitoa lava le tina pele o le tātou ainga, le tina matua, le fionga I a Fortino, a Whamele, e Sarah, a Via, ia, ma le whaimalanga fo I a sisi mai, I le aso le whanau, I le tumaita I o Bella, ma lana mana mea I a Conrad, ia whapena fo I le fionga le swafa, ia le malu I inga tauma oe. Ia whamboe o ta au I le leile tino o tina. Ia langa whaia si feu o le malulu e sau ma mai o na whamai mo o na whaingata. Ai o le tatalo ina ia tātou manatua o tātou ainga ma whanau. Ia leo o tō whafonga e whaopopo lava I a so uma. Ia le whainu mera o ta maiti la iti le vāo le tasi se ianga. Ia tu le sfuru lima tau sanga le matua. Ua mali liu ona o le whamai o le fiva o puna iwi po le tanki fiva. Tātou tutalo mo lo tātou o tunuu ia manei whamai o lo o tūlai mai ia mapei o le tau oso le whamai o le misela. Ile I leva lava ia ai oso lo I lunga mawhainu mera. Ia o le tō tele o tamaiti na maali liu ni nā mai tau whaafitai atu
O le nā o whanongongo atu a ngā i atu ia le sunga lauli le mali atoa ma le lātou komiti whafoe ma wanga i atu e sa ili a inga ia e mali diu mai ai ta maiti nei e toa lima. E a matu ina atu iai po ni mea ai po ni fsoswani tau tupe po ni tūlanga whapena o le anga le lei ma le lofa tūlai ma le manatu i o tātou a inga ma wha le tonu ua tūla i mai le nei tau i le nei mai tau ia tātou tatalo ina i mawhai ona maua se fsoswani Patalofa ia mio te lea, talofa lava, a pia foi ia Mableston uisa, ia le te maita ia Kalameli alipia po le fionga foi ia to ia tabalo le soifo mnuia, ia e mata awi le lei foi le tino ia mawhana whana, le nga ua sau le malulu. Mai le loa le teimi e umai le malulu le nei, o fai pēsi a ngā mio. Whangatele fui maono, talofa malolo se fu manuia, Sophia manuia from Auckland, in salula o kilani leo iai. O le tina ia Ethel Webster, o si mauta Ioane, tu whalatato por kalame, tai motoa Walton, ia whapea fui Amory Giovanni. For my Amory Giovanni, please, if you don't waste your time talking to about that man named Tulip. JS Julia Lee, Talo Falava, ya Vapefoi Teresa Pau Letalie, Toitu Alessandra, Malole Soifum Ria, Koli Matau, La Epasefo, Sia Pita, Sina Mai, Yamastene. O Senior Brown, ia whapea fo ia le tuafine ia loa pāmani o loo mafuta mai i le leia fiafi. Nau whanongo na sona lela, ua iele li poti, ua iele tui, eila le tui whapitoa lea, ai pēlo o whai atu. O le teimi le nei, i le komiti lea o whanawalawe whafosei ma mala whanatura, o le New York, e o whapea foi le matanga luenga o le soifua maloloina. O te tau o le silingia, New Zealand, po Australia, Amerika, ai misel whalapa putonga o le WHO, the World Health Organization. Awa e le whapea whaato apipisi leo le whamai o le dengue fever. Na iai fo i mua i le telo tausanga. A o le a la le vaila au lea na fo iai. E te tau o na toe tangai basila sila te toa i le oka ina o vaila au ia na whao ngā i le nā teimi mua e fo ia i le whaafita au li nei. A o le io o ina a vea o se wha mai matautia ma le pipisi. So, what I'm saying is that the World Health Organization, including New Zealand and Australia, whatever the injection and the treatment that was available at the time, because this is not the first time that dengue fever and the outbreak has ever happened. It happened before. So what are the treatments available then before we get out of control and the epidemic will be more dangerous and contagious? Ia, matele ai tamaiti e maliliu. Ma isi fo I whala lave matu ia tātou te lemana o mia mau o mai ei le whano noa ia I tātou. Aua ne I toi tupu le whala lave lea ma le wha mai malona pipisi le nāwai tau o le misela. Ia wawaila I le nāwai tau. Na alua fo le misela la tau ia a la fo I e matua pisi matangata I le suenga po fea o iei tupe le misela nā lolofa atua I isi atu nuu ma isi tangata. Wa avea le afo I le pepesi o le misela ma le tulanga fo le wapei o tau ma maua I loto tangata. I mea ia na maua ma iei tupe fe sosani I le whama. E pepesi le whamai. Ngai su e po feo o anga I tupe sa tatau la o mai e so sani.
Se tasi o bata opusili o na tōtu ngā leo o tu lai mai nei ia tātou telefou I vai whanua le ngana Peritania lea na whātua mai atu nei. Na o oto mai ai se vai ngatāua. O le lua I le tolu tausanga leo ua mawhauwhau ai ia le matanga ruenga ma le minsta o a onga New Zealand. O le a matua tawhia ese. Ma tau fia lo le toi whai o meo suenga ia. Assessment for NCEA. Your qualifications. Sa sidi I pēna tātou toi fo I tua le school si mari UI. E le leile na matua mau popo le lei ai. Ma malama lama le lei ai. I qualifications o tama mateine a o le I tu ua o ngā tūlanga lua. Banga I atu university. A wā o le mele o te wawa I atu nei ai. Ua matua a le mautonu. A o fea le tūlanga ua pa u māua lalo ai. O mea ia, o le tusi, ma le whaitau tusi, ma le numera. Sei wawa aila i. Ia, a o le UI o ma le school si sa whai ia waitau. E matua clean cutter, le pasi ma le pasi. O tongi, ma o maka. A le mea leo le assessment of NCEA, and grading you the uncertainty of what the real credentials and qualifications for that young man and that young woman, whether he's going to earn a scholarship to the university or whether he will be le amana ia. Le amana ia ma le mawaila ia leo se avanoa le lei e whaawawai ia o onga a nei whanau. Ta ua tele le mea na o te lofo I lava. Ia, o le a lotea I whanutanga fo lele o le Parent Teacher Association. O le asosi a mātua ma whai a onga. Ta ua tele le mea na. O lea ua toe ta ua mai. Le ta ua tele o le iai o le ofisa o le FBI. Lea na malanga mai ai ia le li whatonu fau lea ua tōwhia I le teimi o le Palestine o Donald Trump, Kash Patel, ma le tamaitai o Tusi Gabbard, tamaitai I Samoa. Lea ua mai I tatala, ma ua talia ina I le malo New Zealand. Lea iai o se ofisa whaapito o suenga I le Pasifika a le FBI, Federal Bureau of Investigation. And these people are specialized with their credentials and expertise in investigation. Po le alo to le sami lele, ma le maululunga o maunga po o fea, le alititai o lo lafi eile, solitu la fono ma lea, o tama sa sao nei. E su e lava tau I le tini, e maua, te fai fo I wa umi, o tātou mana o mia, ni fofonga fau, mata fau. Tusa fau I pele iai, ni whaila, mani li poti o le suenga. E toi a mata lava o na whaila suenga. Mai le amatanga, o le mata upu, se ia o lava ina. Maua. Maua se kama inga ki a whapene. Maua si tama I telefo ki lava whapene. And we all want answers. We want answers. We want closure. We want people to close the books on these issues, unsolved murders. Tele, leo oti ma mea whapena e lei ato toa o na whaia I aisu e suenga mani tali I nei mata upu o lewa na whaatali tali iei o lato mātua. A tonu fo I o le tai ao lea na whaia le tua. Se I tatai mai ai, leo whaapitoa sili o na hata mama mai I le lalolangi. Because there is no other police force like the FBI and their expertise in investigating organized crimes.
meo whau whaunga ma mea uma whapena. They will all come to light. Even the text messages on those phones lena tātou pisa ai nei. E toi maua uma. And those data will reveal alibis, reveal the time frame, reveal the location of those phones and those people implicated in these cases. Professor Tutu, pesa kuku o iwa kile, pe kuku iwa yusu, pe kuku iwa inganga, pofela. Toi o ta fia lava. Awa, o le whai ungo le vai asu. Nau whaalongo tuai, se toi whai atu lau tala lea. Wa toi au bai fo i lunga, e leo lunga li i fo i lea o le aonga whata i tai atu le epa. Le kindergarten atu le epa le, e pepese mai e le whale opi inga masatani, Sydney, Australia. O lo ta uai, wala maua ina le van na le vea i tu au. O leo wa ave le van i o i leo. Wa iai fo i male ingo le tangata ona i le van. Ea, woto wawa aila i ai. Umana whawhau e leo ngari i lea le Samuelu mua. Whawhau mai malesi Samuelu e lua. Whawhau mai malesi Samuelu e tolu. Whawhau mai malesi Samuelu e wha. Samuelu mua. Leo o pei o le tuspa i o. I land no more about Cash Patel, but FBI. So all we need to do is a request by the Commissioner of Police or the Minister of Police, mai sa mo patu lai mai. Yo, se whainga malo fo. Tas yale tato mana onga. Alolofa mai. We have 2 unsolved murders in Samoa. And other investigations, including le tato forensic audit. What me fo nai mo fai ona su e tamasa sa oni. E loa ai ia me tao organized crimes, international, transnational organized crimes. Ale fo la tali le FBI. We are here to counter the actions of CCP, OICCP, China Communist Party. Nanga leo wa tele do mai ia saina i tono le Pasifika. Ia ma ua tele fo ilo la tu sao ia tu motu le Pasifika. E pe ona iai ia lea tunu o Papua New Guinea, lea tu Solomona, Vanuatu, ia lea fo wa mata ona me i lea tu koki. Wa uto whawhonga le mea lea ua vevesi nei lea tu koki ma New Zealand. Wa mana o lea tu koki e whai a mātou le mātou tāla. Wa te tau na mātou tūto tasi ave ese New Zealand. Whai le mātou tupe, whai le mātou tūto tasi, whai le mātou lava, tusi fo lau. Mātou te whewa i ei mātou. Ia. Mea lale nā. O lo i lalo le whenga le vau New Zealand, whapea fo i le atukuki. E le aise me so o na whaia e le atukuki, se i vanga nā, ua whaafasilingia New Zealand, o ia o le sponsor, o le avea ai o le atukuki, mātunu o tūto tas. O tu ainga fusuanga ia sa tātou fusu mo iei sa mo i le teimi o tātou fina wina, a o tātou iei le fono whawai, ma avea ia le United Nations. Ma tai tama fo i lea lātou te waaia i tātou, ma le tūlanga o lea ngā i luma, ina ia mawhai o na tūto tasi, ia Samoa po le League of Nations, le teimilina, au le isuia lo na ingoa, i le United Nations, po o malo au whatas. Ua toe se fulma 5 minute o na tale o le tūla, e fitu, manatu le aseu i whanua, le whāteu tainga o le nei aso, no ma momori e tuai le whamalo, ma le whaafitai, le whaafungaanga, ma le tapu inga mamalu o le atunu, ngā luenga sa o tō whita i tunga i ai, i o tō whaiva alo whilima i le nei aso. Po o ngā tei whale, po o le vāte tea, ia, po o le tūlanga fo i o whaiva o le tuabao.
fa malo le fai tātou whi loa I fo I lea soa tai au. Nai ta mā mātutu o lo whaafonga mai, ta mā ia Masoe, Tauli, Josefa, ta mā ia tui mā walunga Josefa, mele whitua, ia whapea fo ina I o tua whawhine, Fuatino ma Erolini, ia leuso ia Foleni, ia whapea fo I leuso ia Vaisingano. Le fionga ia le malu, Nansen William, talo fatu le fionga le malu, mo moe o lo ta ui le leifo ia mo le mawhanwhano le tino, o le tamā ma le uso fo I matua ia mua I Malaya, I na Mangere East le nalo ia le tofa ia mua I Malaya, ia va pia fo I le fionga le swafa. Le malu whaiva ma le wharetua ia me sepa, ia ma utou, le fionga ia Fortido, le o ngā upu tō muli, le loi ka lai stete. Whatalofa apitoa I le komiti o le tofa ia la vea laulau a folasa o lo malanga mai, ma fau mai Wellingtone, ma ka lai stete, le fionga ia pestanta ma langi, Alex Fido Uunga, ia whapea fo ia le fionga ia le ulua I Otumua, Joe Smith, Michael Estete, ia malunga nei fo I Aukilani, tātou whailoa ia I le asua tai au I le tālo I tūlai sfulma le lua, ele whale ainga le McDonald I Mangere Town Centre. Ia, whamangalu se leo le awauna, ia o lau tō paanga masani o tō masani ai, ia o kako le whai mea fifia. O nganga I koe whai mea I ka sese mea tātou tali ye, ma tātou tuli matai ma mātai tuina. Ia se whai ngā pānlota māneia, tausini o umatangata. Ia, ai tātou te o wai ese au wale momoli ai, le sāwali momoli ai tō mai. Ese fo I upu, e momoli ai. Upu whaangau loto. Upu fo lele wha maoni e tilo I tangata e le tino upu ia. E ai le tino o upu ia, malona taunu unga, malona manuia. Ia le nā. Nai ta mamtina mātutua o le atunu, paanga, masani le atau sa vea lofa tele mo utou, manuia tele malolonga le nepo, ia afu male I afu le tua, ala fai fōlinga I le tua, ma moli la au I fonga ai le aso tai au, le aso fau, fa o popo I lau tau soifua. A inga matapa au, ma wala au tau tau fa. Fa fale upolunga fo ia le atunu. Ia, le wā tau tau, e fue ma le launga le nale. Upu na e tau si ai le wā nofo, le wā tangata ma le wā tapuia ma Samoa. E ale au whainga aluanga tutofi le atua ma le ainga sa le vi, ia, tō ma iua, ia, whapena fo I na whafulu, le tala le lei, male tō whapa ia mai le atua. Le atau sa vea le ulua I li le nei, pes tātā ma le langi se yuli muritalo, a lofa tele mo oe, manuia, ia le sifipo, ma le anga I atu, o le whetalo loa I o le atunuu, ia, whapena o na saunga le mo, ma tātou wheiloa I pea, I le anga le lei o le atua, la tātou o su o le pese masani le atau sa vea, whamanuia atua I a te oe, ai wari, la le pese di le ato, le usoe sa uia, pau o se mea ua o maua. Lango mai I lo utau au e te mapu I ai. Soifua ma ia manuia Samoa. Well, o tala na e winga I o tātou tangata le nei aso o a mionga ma la fonga le atunu ma tangata. Well, Samoa, those are the stories about our people today. You have a great evening. Sau is ready to take over the reins tonight. Soifua. O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Ua tōwhai paloi mata Fitilo whai sono Ua le tau ai lona loto E
soi sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalavai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu soe sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mafia O so ai le